Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Angdang Pialong, Charchim alama botak melur kaisi ningduk cepaklang. Nagali matuma panlong likipi, lapen Roy Bakery along food poisoning abotak KSA RNSU asong atum pen perang kiamai kangi. Nilip asong KSA atum meeting tongpen armuka cejeng. Kardom, nili Karbi birta thanbang samidurmi BP. Nonarchik tha birtang tonpen. Pre ni Paikri Troxy Arni Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along Rialong Charchim alam aputak Arni kang samapor melur ke kaipen ningduk cepaklang abirta ahawartin apherangkia tumpenta Kat News Channel asai hempialong birta nang pale. Dipurong sopiang kang ongdung asong lapen hitikolat along satame Charchim alam aputak melur kaisi ningduk cepaklang rinti. Lasonsi Dipu Kat News Channel asai hempia tumpen setame melur ke kaipen kachikimodon asai dengpon. Baithalang so alongta Charchim alama putak melur ke kaipen ningduk cepaklang dun rinti. Lapen minute isi condolence asai dengpon lo. Baithalang so Karbi Cultural Society Maipu Dhonsing terang ahin pen dalin ponsi melur ke kaipon lo. Lipson Bay pen chenglok baithalang so doan risonim so atum cherap cheto dun pen bangso asai pachun ponlo halapu den arong ahithia longta US UKA den arong aro pen Charchim along alamo chikimo asai dengpon anparta Charchim Kheroni Dongka Mukam Bokolia Hauraghat Dokboka Bokajan Hanjang Langso Hamren pen chenglok ongdunga hawar along pen kachikimo dun abirta nangle. Ni Paikri Troxy Arni kang sampor pai prira chitimapor malompen KSA asaihem along KSA lapen RNSU atumpen Roy Bakery akulat along sandwich ahim kechopen kesu kecholong aputhak lapen Karbi Anglong along li Nagalim atum nangapar loji aputhak perangkia mai kangni perangkia mai kepadopon along KSA mai pru bijoybe lapen RNSU amai pru Abi S Rengma tumpen lamthe ke jaipon atengke kedamtang Arni Roy Bakery along pen food poisoning ahim ke chopen ongdong atum ke cholong aputhak Pre ni Paikri Troxy Arni Kat News Channel along ke paklang pon ke bangkathom a doctor atum pen ke food poisoning dowek pusi pachini ponlo ahok pet ke ghonta Troxy ke brahini ang bongsi food poisoning aputhak result kelong nangji arondo Setame authority mate district administration atum pen ke pangkrea jognon anta klardak a report na pachini thekthelang alang litu methang asai kachiklan ke pangkrea puthak pinremlo lapen prapjin pen laso puthak ahok alam naga pachini jia phansi tuning ripon lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen setame Roy Bakery akula trading license setame kang than pon wek jia phan tuning ripon food poisoning issue banglalo je anta jitu Karbi Anglong arat atum kema tha tengpen jitu government authority tu itu whether food inspection haso report punon anak pitela lapen medical report tamen anak pitela lapen most importantly law and order authority tu tamen netu mahin pen yes period of his tamen anta Roy Bakery kan tamen kelet action and detela Langanan parta non Karbi Anglong along le Nagalim atumpen nangepar lo ponjia puthak setame sodak pen pinrempon non laso puthak KSA asong atumpen pre ni Paik ingkoi rapli Arni armu jejeng pen kachesong asai setame padoponji pusi perangkia mayalong pachinipon jetu Karbi Anglong Autonomous Council jalan tu jema thaje la 6 sidula power alan tum long do laban isi bag minister lo Nasi la minister pada alat clarification alat tu cepat kelar kami langsung putar kami itu non mat kelar dah pun alat tu lamtir alat tipi serak nanti
nona chipi pon ba asu la sila tu pucha tu me chipi pon serar nai lapen ke asu nagali ma pucha gitu jong si Karbi Anglong lapen sil along ke palon dugol budang te asu ke kroidere jo government of India mate prime minister Narendra Modi pinrem do jeso Karbi Anglong pan hempre nang PGF article 244 along Karbi Anglong pan hempre nang PGF provision do where there is all India the knocked away the so special provision Karbi Anglong pan do kok apitame non da iltu mana people lang asu poi pitame non nagali malong lesong Karbi Anglong mang ki pitu kute asona situation mang Karbi Anglong kososi kimani ba ala so responsible bangke bola Karbi Anglong autonomous council authority ditame asu responsible bangke sia nangkok lasi asur jitu clarification alan tu mahin bentame tong sekot pen itu ipapi sirai pansene tu mahin pen tunrilo kan itu droy bekari fans tame asu trilation pen tong sekot pen yang alan council itu medical report la pen ka pre report yang pisirara report tong sekot pen kan fanserai pen itu mahin pen Pre ni phai kre troxy arni kang sampor phai phora chitim apor nilip case a branch atum chapatir pi pen meetheng tom pen armu kachejeng padupon nilip case a mai phu ben ting terang chunbang wesley teron pen lam thei si hin than pon la pen la so sayang deng along amlong inti laichon ingleng Anthony Kathar la pen penang ki theki denga tum chetong dun la sahut minute isya por ke dam tang 2005 aning kan pre ni phai crit troxy arni charchim along apran ke dam atuma phan chikimo la sopi dokhora bengli school pen pang chengsi lili block along an meeting tom pen armu chujeng ponsi mesen pen pachun ponlo non malom so por phan dihina pharman birta mointon ponik sinang Please step in. Malin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here. Along with gents, ladies and kids garments are also available here. Malin Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor, RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihina mopi butot birtalong wangtulo. Prenify Kretrok Arni Kangsama por Hoja FCI pen Dipu FCI along an truck pen Sangkewan bom ahud ihuma truck abang Dengawa hiti mehai pua hotel along Sangkepaklo tekang pusihadak ketek dunlong arat atum akoy kipi pusinelitum kat news asai hempia perang kepen birtanangle. Hoja FCI pen Sangkewan a truck number AS01F6609 Pre Nipai Kretrok Arni Dipu FCI along an Sangkewan ahud Dengao ahiti mehai pua hotel along Kapasunji apan kabor I pusi ketek dunlong aradatum ningje Radatum ketek dunlong lok ajok Sang paklo tekang long ledat loputa ketek dunlong aradatum pen ningje Anparta ketek dunlong abang puatum truck api nang dun bom wang bom pen dak dipuan nang pale dunsi dipu polis atum apan than pachini pen polis atum humni FCI asanga truck thanaan pondet lupusi birtalong dun पुलिस तुमपेन सितामे लापेन के FCI amena तुमपेन सितामे लसो कोद्री तालीपन पामे सी एक्शन एनंगजी कोमासी लसो आदिम लों के चोकचे के दोमा लाफान के अदाय एनवेक नहीं पुसी निले तुम NSUI असोंग लापेन के कादोको वेला दाक इले तुम कार्बी आंगलों पु चेराबरा पेरासोंग तुम दो आन सितामे alangli tumpan action envek nangko pusinil tumpen bangke chuning rilo ketek dunlong arat atum klardak akang sai nangji pusi kehang pado truck katewar atum tong lapuson asai kacho klemma mante FCI asai phua toy pensi ke klemma puta karjupon birta ketok ahut an ke klardak abirta longlelang Pre Nipai Kretrok Arni IRCS Karbi Anglong branch pen patir piponsi Nipai Kretrok pen Kretroksi Arnia nini aparman Red Cross Klembang Pubang Piatumapan First Aid Training Lapen Youth as Agents of Behavioral Change YABC Difu Circuit House along Seke Kipi Padopon Seke Kipi Pangcheng Chiaprang Mai Kipadopon along Borsing Pangcho pen Mai Kachipahem Pupana Mai along Aluhi Sarpo Aman pen Iam Rupsing Teron Chitong Dun si First Aid asike ki enduna bang Pubang Piatumapan RD Dojot pen Lamthe Jaitekang Lapen IRCS Assam State Branch pen Nangkachitong Dun Program Manager Raj Sharma First Aid Instructor Rituraj Kaushik Lapen Bang Po First Aid Trainer Satumta Nangchitong Dun Lapen ke IRCS Karbi Anglong District Branch pen Youth Red Cross Society Secretary Ajoy Teron JRC Secretary Tengklong Rongpi Lapen Vice President Sitaram Dorjetum Sitame Chitong Dun si Baingkora Po Bang Pubang Piseke ki enduna tumapha aning pathe ponsi seke kipiasai papang chengpon Pini berta bang kala ponsi kangton iglo langing bom thakat news channel domi thakme kurwang thu